wari wabyuka ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya. Ibi ngibi rero nibyo byabaye kuri Perezida Nicolas Maduro, aho we n'umugore we bashimuswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite? Ndagira ngo mubwire ati Perezida Donald Trump binyuze ku rubuga rwe rwa The Truth, aho yatangaje ko Perezida Nicolas Maduro ku itariki 3 zo kuwa gatandatu aribwo bagiye mu gikorwa cyo kuba bamuzana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba barohereje umutwe wa Delta Force. Uyu ni umutwe ushinzwe kujyaho byananiranye, cyangwa se umutwe ujyaho nyine babona ko bidashoboka, nyine nta kindi kintu kiraza kuba cyakora. Uyu mutwe rero ukaba wagiyeyo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, ukaba waragiye ukagenda ukazana Nicolas Maduro we n'umugore, bakamuzana ari muzima bakamugeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ateganyijwe kuba yakatirwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ibi byose byatangiriye he? Ndagira ngo ubashe kuba nyine wakomeza iki kiganiro, kuko tugiye kuba twabyinjiramo byimbitse, umenye imva n'imvano y'ibi byose. Se biraza kugarukira hehe? Ndagira ngo umenye ko muri kumwe nanjye Abdati. Niba kandi uri mushyashya kuri muyoboro wa YouTube channel, ndagira ngo ubwire ati kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro byiza cyane bikugeraho biri update. Reka tujyemo neza wumve. Mu butumwa Donald Trump yabashije kuba yashyira hanze, cyangwa se yanyujije ku rubuga rwe rwa The Truth, aho Perezida Donald Trump yavuze ko ntabwo yigize abasha kuba yagaragaza nyine ahantu Perezida Maduro babashije kuba bamwerekeza. Gusa yatangaje ko uyu Perezida Maduro we n'umugore we batawe muri yombi, cyangwa se babashije kuba bagabwaho ibitero nayo wa mutwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Delta Force. Uyu mutwe rero ujyaho rukomeye, ukaba wazindukiye mu rugo rwa Perezida Maduro, ukaba wabashe kuba wajyana Perezida Maduro hamwe n'umugore we, bombi bakaba batawe muri yombi. Kugeza ubu ngubu nta n'umwe uzi ahantu uyu Perezida Maduro abashije kuba babashije kuba bamujyana. Gusa ibi ngibi byose bikaba byagaragaye nyuma y'ibi bitero byose, aho Minisitiri w'Intebe wa Venezuela bari bazi ko nawe bamwishe. Gusa uyu Minisitiri w'Intebe Vladimir Padrino Lopez, aho byavugwaga yuko nawe yabashije kuba yagwa muri ibi bitero. Gusa ibi ngibi byose bikaba byanyuze mu butumwa yabashije kuba yanyuza ku mbuga nkoranyambaga, aho yavugaga ati ntabwo tuzigera tumanika amaboko kuri ibi bitero byose turi kuba twagabwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo tuzakomeza turwane kugeza nyine aho bishoboka hose. Ibi ngibi byose bikaba ari ibintu biri kuba byacicikana hirya no hino muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no ku isi yose muri rusange, kuko ibi bintu ni ubwa mbere bibasha kuba byabaho, aho perezida w'igihugu kimwe abasha kuba yashimuta perezida w'ikindi gihugu akamujyana. Gusa aha ngaha umunyamabanga ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio akaba yatangaje ko Maduro agamijwe ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatumye zimufata, nuko ashinjwa nyine ibyaha bigiye bitandukanye, akaba azaburanishwa mu rukiko mpuzamahanga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazaba bari kumuburanisha mu byaha birimo yabashe kuba yakora muri New York mu 2020, aho yashinjwaga kuba yakinjiza ikiyobyabwenge cyo mu bwoko bwa kokayine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibindi bijyanye nacyo. Si ibi gusa, usibye ko nyine mbere muri manda ya mbere Donald Trump agitangira kuyobora, aho yari yarashyiriyeho umuntu wese uzabasha kuba yazana uyu nuza Perezida Maduro mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akamuzana ari muzima, kazabasha kuba yamuhereza miliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Aya ngaya akaba yaragiye gutya amafaranga agakomeza agazamuka, aho Perezida Biden nawe arimo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya mafaranga akaba yarageze kuri miliyoni 25 z'amadolari ya Amerika. Aya ngaya akaba ari amafaranga menshi cyane ku muntu wese bari barimo kuba batanga ku muntu uzabasha kuba yazana uyu Perezida Maduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akiri muzima. Nawe ukahita wumva intera nyine ibi bintu biba bimaze kugeraho umuntu bamushyira amafaranga angana gutyo. Gusa aha ngaha tugakomeza n'iyi nkuru, aho ikomeza ivuga iti muri Mutarama 2025 ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi, uyu muntu akaba yarabashije kuba yavuga ati uyu muntu kubera ukuntu yabashije kuba yahemukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba akora n'ibindi byaha bigiye bitandukanye byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, aho uyu mutwe witwa El Cartel de los Ceres, uyu nguyu akaba ari umutwe uba muri iki gihugu n'ubundi cya Venezuela. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinjwa yuko ubasha kuba wafashwa n'uyu Perezida Maduro. Uyu nguyu akaba ari umutwe ushinzwe kuba ukora ibyaha birimo inyokomuntu, ukaba ucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi bintu.
n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Ahangaha rero Perezida Donald Trump akimara kugera ku butegetsi nta kindi yakoze, yafashe amafaranga n'ubundi ari ku mutwe w'uriya Maduro abasha kuba yayazamura yageza kuri miliyoni 50 z'amadolari ku muntu wese uzabasha kuba yazana Maduro mu gihugu cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muzima. Gusa ahangaha visi perezida wa Venezuela akaba yakomeje avuga ko batazi nyine ahantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashe kuba zajyana uyu nguyu Perezida Maduro hamwe n'umugore we Cilia Flores. Gusa ahangaha ibi bitero bikaba bivugwaho yuko byabashe kuba byatwara ubuzima bw'abantu benshi bagiye batandukanye barimo abo muri guverinoma, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abasivile bamwe na bamwe, dore ko byagiye bibagiraho ingaruka. Gusa ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu yabashije kuba yakora ni iki? Bo babashije kuba bagaba ibitero mu mijyi itandukanye yo muri iki gihugu cya Venezuela, aho bigabiye cyane mu mujyi wa Miranda, La Guera hamwe na Arugo. Ahangaha rero akaba ari imijyi yabashije kuba yagabwamo ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa bikaba byari ibitero nyine karabutaka, nyine byari bigamije kuba byahirika ubutegetsi bwa Venezuela. Ahangaha nta kindi kintu Donald Trump yabashije kuba yakora usibye ko nyine yohereje uwo mutwe wa Delta Force. Uyu nguyu akaba ari umutwe nyine ujyaho bikomeye cyane, ukaba wagiye kuba wakuraho nyine uwo muperezida Maduro kugira ngo abashe kuba yajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aburanishwe ku byaha abasha kuba yakurikiranwaho. Ahangaha rero ndagira ngo niba uri mushyashya kuri muyoboro wacu wa YouTube channel, ndagira ngo umbwire ati kora subscribe ubashe kuba wamenya andi makuru akurikiraho, tugiye kuba twashyiraho ikindi kiganiro mu kanya none ahangaha. Ndagira ngo ukore subscribe kugira kitaza kuba cyagucika kijyanye n'ibi.